Obwirobo hakataho demokarasi n'akakeko hakataho ubwa mbere bw'umuntu hakataho ibi byo kureba abantu batitira akaruhuko imyaka itanu hakataho twagire twetegeka twaheza kwetegeka batwatsa ihangiri abebembeza twatungire batabangura ebyentashye byafa ubwo umuntu wafa abantu twatanisibwa mu munonga by the way cyakizire kwitihangiri n'abantu kutanisibwa mu munonga omwanya umuganda umadini umpitene mutona kibuno njya twatugire kana haburengwa n'ubugufu hati omwanya gukurwanisa omuzugu wa twita omuzugu w'obworo omuzugu wo kwiturwa busha omuzugu wo kugira obwebembezi bibi hati twahugira mu kuryana hati ubundi mu studio mu kabene nyebuze gumushikerte nuwoge yego narge abamwe shomadi numaro kokatinisha cyate umunya Uganda umushikero Bright umunya Uganda mugenzi wanjye muharange celebrating nawe utagire kubuza neke batubuza bakati oyo wa UPC mu muzero hati kahurira ka Uganda Congress kwabaire oza gukora interview otajwire sati ya red otatere ikiganza cya UPC n'ubwako bushobora tukagerabo ecyakabi TV tuzirazinga mwemanyi kandi ubwo kazeho emwe na ya black and white I mean na ya black and white wayirwa yetajire porcher na ya black and white yes kandi nangwa bakubuzizina bakashanga James ndubuzabuza habo kuba James umba Kristo ariyo James umba Apostoli wagiro do viko ninga penetensi ninga okutunga mu rubo kiguderi kabamino garuguru ko katebyo nibo tucelebrating erizoba ebyena remu yatucungi kate na ideology mu yango koko abantu bashaka hati yubuza ideology yanyu ya habo kubati NRM y'iki atambire ikayijana program ikayijana 10 points program nangwa yija ya samariziga na ideology yayo usingirwa ba movement ubwo bigidina demokarasi no patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation na democracy. Yes. Hati cyaretera abanyarwanda, cyaretera abebembezi mu Uganda, cyaretera amahirwe yitu agabe gatabura ubusinge mu ihango mu kugira focus. Tukundi hanga yitu. Patriotism. Tukundi hanga yitu. Ekitwita tukundi hanga yitu. Nzahati vya harwendia stanyaguza Uganda tikyo bushasha bari tugamba nk'abatakugitura mu batakugira tigamba nk'abatari gituramo abatakugituramo n'abatakwena biro hati ihangariye tukunde Africa habo kuba ibizu byetu bya Africa ni bumwe nangwa twabatakwatanishe n'abazugu betu abatwita nabagira amana mwingi wo kutwogamo tigetasya ubwo mbusho mworogereza shumworo cyane mworo cyane ubwo buba next to death ebibiri yo musomo kufa ikikurata buno bwo nanga abanyarwanda bagira ngo wabo mworo no wafu hagaze uruhoro taburo burire konka ufire turwanise ubworo then tigire demokarasi abagamba kuba kwenda hatekesha ngoro kinashangaho cyawe mukuzina cyaragaho mugashira mungeraho
cya turyambare nguri numwongeraho cya atina twatsira mukono atina bakwatsira mukono numwongeraho atina ukugira ati umushiki ugashaka mu studio buzimazima ati ikintu kunyo cyo kureba ngo kutungurwa kutwatunguriwe tukatungurwa byo kwitegeka twatungurwa orientation ati imwe muri abana namaze kwabe rugendo tweka bya Uganda abantu bazabagamba boro kugenda tweka bya Uganda kuza kurondeje yibati bayide n'uko yatamwa yandi mugata ngese n'ukwere mweshu itwe twatira rumbi nyatsi imwe hatira mweshunga aba batira gesenene nagefakazi nagararo muhago konka kuza kureba ibati yese n'ubwiro kuza kureba ibati yese fakazi ubwiro cyo kiba kigumye hatkuronda kaje ko bunyatsi no bakutera sente n'ukabura kuza kureba omucyaro omwana w'ibiguri omwe ngogwa kazakashozi ayibamba embabazi embabazi hati diguri ni piwon barunda za masters nazo mbarazi takimara aha kuvuga no umusirikari nko gutaya isu studio yes wakare hano giguma icyo ntonta kumanya kwavugambirwe nyondo mutona rye wagiguma mu bwo twaragamu no gumaho manyire ki tikwekorera imbabazi imare ego umusakara bwiro bakagicagara icyagaro ntabwo era abantu bakakitura cyo mu cyo mentality yabagumamu serikali batene bwenge serikali bahamba bakazi abaserikali nibo abantu abaserikali hati embuye kubugana civilian ubwo n'umusirikare n'urubata n'uhingura namaze akwana amanya ko kwata na hakwizira na hashimye kwata kwizira na hashimira atakwizira usinye hatkureba no tambra yorga kisoro no kakabungu no itoro lihangeni manyo ni insimburo mugashahina nza kisoro ngoko wagamba ngaruka ndira kweshonga mune mweza kashishe nimba ndi ageti kina kunkwata kano kwato ho irogwa abo mugisha manyo businge kandi cyo no baranga yabasisi tubakwa yoga twa ombatu konka ikurgo yo usije kujya buto bwetoroire kandi urubuto ni nyigendwa nambo atike twita nguto kuzabigendwa n'umufunyo kabagwera accidents waye nabyo byabera yes so mbere usije ubu kabuta kabaho ushagi hangariona nambo nta harimo gukorera abantu rubagamba bwana hatano areba gihangarira hare munonga keri rukora ko ine munonga imwe mutahahi uyebuza ihangerungi munonga bariyo mbaronda turo mwanya itwahane kutango turiyo dukora munonga leta kariboga kandi abatuze bago amahanga mwago kubijira hankempungi empungi Uganda ke kubiye birije ahantu baronda kimwe baronda hoki ahara kubi no hungiraho yego hati ito tuyine empungi zamahanga kira yo mu Afrika bayini ngeti yabakabiri umposting empungi umusiyoni nataho washanga y'abantu barukungira bakurondo kubaho habo kuba njanje mayisa ngwito turya hatugoje jire tutabande bye ntunguka turiyo tuzenguce njanje cyo kubareka kashi kutugweje leta kutabande bye ntunguka bakazire gukurya ki ibyo kurya birya nikibareta habo ko bisinge buryaha habo ko ibyo kurya birya kugenda za na kivare zimara
amezi mukaga zitandukanye hariya bitakuri tuguma twesize kandi twesize tupanafricanism umwirabura mutahiwe yes atije yehigo yirayo government yawe gume yesize kwenda kurwanaho kandi mutuze wa kashi kurwanaho manyaheje akatona kakuru buriyo mwagire omuntu ogo warga Sudan omuntu ogo warga Congo omuntu ogo warga Rwanda omuntu ogo warga nkahi eshoberwa mbashatiwe kunkwija inyebirwe tinkuraro mwawe tukwiba sikakeye bafrika kashimute tubunya mzari wawe kaka kunagandara panafrika kandi ubu hati tukureba ngo amahege tuga UPDF ngakucungura tegini kugawa mwetandikira kubakora turumbohenda birazirumbi babo mabayiro mane manyagunwa ahire mbundu nanka ngo agenda atahire mutahiwe aho hona bucuru buhoro arasise kashi turiyo mu iguru turiyo munsi hajya kupitire manyere bagira bayiboneye kugira ngo abana barahanga ko barabemurika n'abastani bayiziramo miliyoni z'abana ba Uganda abo kurutinga ukatendeka bakurugombanya Uganda kutisha ukashanga mu babiri bakora cyangaro tukusima mukama abuko wakari baba bace mu ati indiscipline yamahege tuga UPDF erum individual teri institution nakutunga konka eyakari ekeri institution kamande mka batapare n'abanyabe hose buri muntu wera cyari tumbabazi hato musirikare wa mugiro tyo yes hariho masako kubo abasirikare bakandi bayiba abantu umnyendo bayitamo umusirikare baba kabize n'ababindi kuba putingira kamani officer ya yeta yagira ati umusirikare umwe nagura abantu 300 so ugende mpuru umunyendo kora mtu 300 bitatu bamara yes institution ko kati ni ikore cyagaruka mwesige abani bavunana no kore cyagaruka cyarite kandi ovunana seriously bagiye cyangwa ngo tubaye gabo ariko kureba ingano kugira ngo mu Uganda wareta kamera yo kwato mushuma ngo mushuma nabanza yibana kamera ejo then hatagumiza mo tutahirana no munda akota kanke keriyare uretse jang to liberated chako na kanke mbwene ngambera ndubangaye manya pasete yimataje tokuza kumara hukinti cyona kandi monster y'abandi nabe Yesu abarhanga abatoyino bakamukorata nango bakahika bamwe hakana abamwe bamurya mu ruko bamwita namanye struggle ekaberiyeta aho kwa nugamba haye bare mukabareke mwakoreke ngo hangu nabo batukabye ngemyaka ngahiyona ngo hati bashitugambere shonga ni yemwe abantu abarebe struggle ekaberiya mukachikwasa mukahika kugira ngo muzahuri hange ibihe bimwarabire kandi batukabya kiriyaherrahi obukristayo obukristu nangwa n'obusiramu buriyaherrahi tatenkuruze bamushomeire matayo eshura mukaga umushoro ngo kubanza kwa 10 icyo wakushobera today icyo bashobera umwana wanjye icyo bashomere icyo kujya gushomera mu ishuri wanjye Paulo yahandikira abakorinso icyo bakusho why habo kuba nababaru batuyishitya ngo Paulo akashanga abakorinso bashoboye bari gushisha bari kwerekera
yabacungura yaregeza bakira hati icyo nicyo NRM ergumanisha cy'abantu mbwenu tukarabaye mbato cyakarabaye ukashibwe bishaka byo bituruka kanosha nabwo abantu batemere babimaraho twaguma twesize kuko obukabyo bose mushaka norabaye mushaka norabu amakwane mjera na misi kubona mushaka norabu munja mushaka norabu kujwara by the way ekishaka kiri mu abantu babi amarire kucungura ihanga ingoshoberwe atino alternative ukubona no kufa kazi uko nayo ngwe by the way nyonka banza kukoruka kabanza kora kadasta waka niyo na banze kora no kadasta kakuzubantu bayitupara kuceceba ukegesa abantu struggle by the way ukabihamu n'ubwezi kebyenda byakura kadeke kasente kebindi koza yo tatamporampora umuringo go kuburengiri yo kuburengiri yo kujajaza mu cyabe kitari ecyo kandi tikatungira tabantu ningatarabaye so ko babyamera mpora tkantu namaka gaitu kwineki kutwabere tomanya gabagize bagenda bo bareta abantu mpora zayegesa zayo abantu bamatiza umuntu acenga amanye cyo murukuza amahamwe hati kwakira ubwire batanga kutumanya no kutiga twayenda kwiruka kuza umucaka kukamukama yitu akagira ati hora no kufa bijaha no kufa gumayo no kufa kiko no kwehaye mbere cyo kugambira umucaka nozamu umarire or patriotic kama yewe muri bacenyo icyo kari jyona kaninde teka ho kabura nakashye nyuma uribushe tata n'umutu umwe kuko marire kandi unajyoye yabigera bake bagumana bakanya movement bakwatihana bake bakushomesa ubwoye bake bakutende kwaye bake bakumanya iki bakora abacya bakumanya iki bakora bakira benge babusha so mbwenu muchaka karimu ukufa tukuzana kubona tukuzana kandi by the way tena abantu bonka butupraising abari muchaka abarwene abasaka kuko n'abantu bafasha bakora mu Rwanda kasiriya nita bajyo makabiri yego bakora mu butakari by the way nambwenu President Museveni nobwo akashomesa arapfutigira by the way discipline ya UPDF yarigiri ningera meyine akatigira ati abantu baburijo civilians nenyanja irimo basirikare muri ibyenyanja muri yo mwana mwibira mbenu ibyenyanja bikabaho hatariho amazi of course not kuko shabaye tukakubasa kubaho hatariho gatene ibyenyanja ntabwo hatari mukayambana nangwa nakake tubiri kubaho nko ineje hati umanya ng'umuntu wabutosha numukuru munonga kukiri wo musirikare umurimo gwawe no kumenya gashuwa ngwa protectinga niba baruko ko bataprotectinga niba katukubera abantu bafusha bakuru bamani bitarayewe bamani bakatwakira bakatuhwezi bakatirinda kurinda harahama kagabire gabanka barracks muzomo mukambika para mwihango musiri
bo muchaka umwaje turi so bueno orgamboru kagamba Uganda bona abaye bamarire kucungura ihange mbere muri yahereje tiyashyizehi igira revolution kandi impinduka icy'abantu batakumanya icy'abantu bamwe bita abanyayuganda bagira kwitegereza impinduka tukagijyemo yabe rape yabarinda kwije tukagistopinga muri yashyizehi impinduka tekabere rape yes icyo mwatanditse mutiriye n'umukivuga naho naho mukiti kasibukire akaranje kasiro kamani kasibukire n'akikunga izo barya kusibuka tkararo buzima abanyarwanda batera ingere hako n'ubateretse ni ko mucyara n'umusheje yes rafu yaho muri murara ku bw'ikiciro hana nabo yagumusiriza kararo kukashira baza kubiza mukani hano batabatanize karitati so miracle that love hakiriho that liberation should feeling besho kutwambere tiri no kutera hati manye cyarite musime mukama nimo baziru hati no manya kuza kutera line yashukai ukamaliza banyoro katera line kandi kakuguru katakuka no kuza kutera line yo mwonyo nuwango abantu bakongesa amapapari kumukora abantu befunga hano butora naki bani mburamba bitebye ubwira bwo hari efike za tiduma mawe nazaba kuziterera line mawe akaza kwata emyene elimira kwa line wenda gufutukura wabibitsige bakuvuga esenta zine azine senta kazi akayine busente kandi yaza kutibara ine yo mwenda kurugashahisha tu kuyana za myenda shaka kunaga myenda wa yusi yaga kuri ya yusi wa UPC hatabaito ngo mutabana tanagezere mu mureba kuza kutunga mwenda katuburi hataho mukazi ma Yesu mbere ko kure hati nabavuga ibintu bikushanga muri yango tubikora na online abituretera bareta bajana bikanga hati aha tumutungisibwe adverts niko mazima star ho numunanka kuko abantu batabare bintu tukagire kwagira wabigura muri gahunda byo kurgo mukuru abisaba papai ukatupasha sabuni ngo yugwe kurgo mukimbara imyenda ukasiba no yobera habiye ngo kagura umwenda gwawe iyo tiri bareshe hati iworo bareta kuteyire oya bagira umiki abanye bari byafite ibintu tine RCC ahabwa Mbarara City country ahizoberye twazahukireho Liberation Day kandi turebe byagenzero misho ahitwarga n'ahitwashika na nizo beri nerumanyisa ki umurebi acirinitwe onyitirize nyongere okubuza abo kuba twine kongera kwetegereza twihayo oburingo n'ubugufu obyo mushunga ya Liberation hadi byo ndeba habwenki ebera na mukaga byo ko kubanza ebone ebe Liberation Day habwenki abwenki bitarabire bishatu bitarabire mukaga bitarabire 10 abwenki byabire birabira na mukaga abwenki to celebrating birabira na mukaga ashiwe birthday yawe celebrating ari kuni to celebrating izo barwazariho namazo kashije nizo bajatuguliga hakaba ko cyenye nizo beryo hakaba cyo Kampala yes kuni yo na mwarjire hata 5 years struggle Checheba irifite kagara 5 baritigire kukataho government ebirabe na mukaga kuko baza inkeri izoba government yakumvaga yangara z'abantu umwaka kagurguha
kaburu kumwenda kinana na leta na mukaga. Yes. Mwasindira government yabereho yabe tubona bonesa yakumbagara NRM ya taking over, PDF ya taking over, singe bwaragara umurhanga hati yo celebrating amazaru bakabyo singe ngo mwihireho singe bukabyo bobote umurundo gwa kabiri yes nanjye nagira ka history na bora kije umurundo gwa kabiri kashiwe manya tokere muri liberation ege katanga kahure na DP yegumire yo nabahanze bikwenda kumarana kumarana nimpurama we natebya ngo bakaba bataraba mu mbuga yitu babana baza hizo kashiro rabahoto wa UPC narabo mu mbuga yo wa DP kandi kabari ngakora kabari imyaka mingi yego hata bakabangandura aba UPC n'aba DP ndwarwa kuza UPC mbere kuba bari bananga kuza kushesha bashaka kanisa yone bagisisira bajijuza bubi hata umurundo gwa kabiri hafa keresi yabajijuza kabitane mu bahora revenge reba situation ejo kushikano kwa abusinga ranga meshogo bagira batabaterera n'amasumu ninga barabakoze ryo kabare barara bakoze urukiko bamanyana unjaka leta chere twisaka bagenda bagwisaka n'ababisaka gutaka bukuru burumuka kandi ubu manya government uri mu sekiriya UPC hakufuera abakristi ego banyagaruka bakora matwari bareba no mabantu tubafutira tuki munonga bakareba barishe nigiye kareta ki nimba ninda muhana bo mushara abantu tugendera no kuzoka kwa mukama witu twe nantwatara humwe habukuba umushara bari kumwe igendero n'ikimwe by the way kikutanisa na idiyoyi ababayikerezoku nabari abayikerezoku kuko mwana gwitero kuzo muguru yes kuko mbwene ureba abantu hatwa nango hatwatera ngishane cya government anyugo bitata mu kusta yo IPC no ryubukama apana no buye hatana president no widini vice no widini prime minister no widini no widini konka shibwe hatana mukikora muta abokuba na bina kibina nangwa mwe bikiriyo nibwije nangwa byija namani kinihije habaho kino kukikoko mukahakajiro kutwatera mu kitomi bakaguma ndaringe byakara kwashikira kano bakabirije gahunda byo hata biroho konkantora it's like kashati hata manya no herezo buga bakora bagira kugera beshongora ni bugamba ujeka abantu hati ntanisu kusigira bataka kandi amanya bariye hati nyonka agira ati bikitumete begise bo bakaba bagira giroje abantu bakora iki hati waza kumuriki cyangwa cyane upu tujambare gute then so what hati yambare muri ngatuseyo tiyambare muri ruza kwambare muri ingano za gukora abanyarwanda hata abanyarwanda ingure yawe bari interested yo muri niwo urinzire kujwara ninga kujwara ingure egumere hashoboye guma je ne DP obweguma ikintu cyatandikira kumurwenda 5 yes kandi kire majority support Chine hadu kwa ubukiryaho kine majority support nabwo trakana hatwa kuko kata gupfurwa nabwo rero ndikigiro bakiyo nyamurunga bashya mu kwita abantu nyamurunga buriza abantu bote nyamurunga everywhere yamba cy'abantu gambera abantu
gukora hereza abantu ubusinyi everywhere hati biroho ngabiro kandi nibinje gukira n'ibyenyuma kukira munogo ibyenyuma kunko byo kati demokarasi mane ucyate walitaka nokuri cyabo kunka wabuze tubishi umugumaho hakabaho mbeshi Mariari, twamariyari. Kumariyari. Mbwenu nogera ngo cyatukomera hari kwikiza Yesu, ninga Yesu, ninga Muhammad. Niki? Liberation. By the way, revolutionaries never die. They only change shape. Mujyana w'interinete ahabwa porogaramu ya sisimuka wizariro wa gatanu tire RCC ahabwa mbara city aho mwami James MSJ kandi twaza kumuraho kace karinganire turi muri liberation day turi celebrating izoberi kuturagarce neja kwa nashoborera celebration zirinkahi nebiza kutambira bita kandi ayine butumwa kibwa abanyayuganda icereza tumwe nzugakana we kutandafa Chine RCC ahabwa mbara city kandi turi omwizo byo kuturwa liberation day kandi celebrating iri soba tugesibiramo nibiha ibirabeyo kandi ubwe ugira ngo celebrating iri soba nyencha karekere leta celebration ziriya district ni mukoro yihanga eri kandi abanyuma district z'umwana zijya kuba ni celebrate yara obyazo butoshashi butoshashi okay butoshashi so the district neza kwa setting izo variable ni to mbara city obwakare celebration is taking umuntu kumwe sikamba ihanga udifite celebrate kwa kwaje kireba reba hari abantu abinjya ku goma display celebrate giremo banyuma ba national celebration sumbwe nati abantu baryenjana ba celebrating chikata yakacheka chikata ekacheka kati yo darisita wini hanga kirane bagabagana mukoreji bitari kugira ngo umuryaza hamwe abo kuba NRM n'abanyayuganda koko kashine yaba kanosha bari abana mabarata bakugatunga baba bebine bindi none kuko ni prana bakuplay nabo cyane cyabaye bagatunga kuko bagakwisha yego abapinji kecho yena chikamba tuwe chikamba yes abo kuba
shaha yabo yona ni government y'igihugu baye waza kubabuza bishigenda cyane nenge no kuyava Museveni twakumva na nyendyo mu government ejito yo kataro twose tami bobo yaho president Museveni yasigara tibro ashi bo president Museveni nwaye bembiri hangiru wenka ingashi nwaye tamu abantu bamuterera karuru imyaka itanu ntabwo tarakeka mutkaza kwije ni ndamba jangwe mwarwanirire ngo numwihaho ibyo garuka kutera abantu kashe kutera abantu karuru byo kura bajangwe byo biriyo bigaruka kashe kuyiba za pandaga za drone zitwara abantu mu mwene bwo ngo bucunguzo mugamba ninga bucunguzo buturigamba atpandagari ezibaragamba za drone ezibaragamba umurimo wa government n'iki no kurinda abantu n'ibintu byabo hatwaza kureba cyangwa mu Kampala abagabo bategeza mu bamaduka gonda mageza ikonomi hagati y'abanzi abantu babura ubusinge rero government waza urwo government no kurinda abantu n'ibintu byabo hati cyarte kunaza kuja narabu munaka tabarebe ateroko bari kateka bakina naka atabaza kumuro kabayigureho abukuba nyutwaza mwareka umuntu wena kije akora cyakwe ibiti bibiri kamera tubishobora tuine schedule tuine order tuine kintu kutembekera na kitashyacho completely hati wano rakaruru zumba bekisi hati bene kubayasinga bata bakora karuru emyaka etane emyaka keshatu n'iteke hoyi tiriyo tuzomukandi orebe agabini ya ikimira kuri hasa braso wa ifisa jari wa libya jari wa rukongera ndashangi mutudire mumbashora mwese tutahabura tutahabura twine chamba RC1 no wanyu RC2 no wanyu RC3 no wanyu niwe structure yo kutumanisa twine ba chairman ba movement abana ba government RC1 RC2 ba government abana basakuza mu notary movement kuko twine structure za movement up to the village level batahana bakora kuko aba kugwejegera abaye mukayizobera tamanyate nabuna zamba na hikira na kumvira giye na hikira umuntu wo muri mbaro mu mutawuni amutamaze batakumanya hati cyaza kurongo batwiba bibe kitaru Iba muito por ego kubaza kwiba bibe kitaru yes bashibona ngo ati nyotire ni ndego kurugo nujya abantu nabo katigere ngo habo kwiba manuko ntiba abantu eyo ni majority yo tureba Kampala batiyo batera tukaba binji abantu wabine support y'abantu bende kwiba abo bari cyajya akaguru kujya bishibo akaguru kito kujya gutwiba umuyanga yo nakaruka kutera akaguru ko gashahe mwe shahi kumba karangiro basiga na Amerika mushahanje na Amerika ma ya demokrasi kwegera mu maza ya demokrasi ndabamare wiki okay niga system ya muri bashika tabaki ego kurga shahi kumi wasiga yamanyo aka box kariya kari transparent aba boka bakubara barya na begenzi babo
ngwishi nango umwene bakaba barana begensi aba movement baguma hubuka ngwishi katobuka tugire baba torotera karuru bakarekwire okay nani nshaba akwa twasigaza idakika ibiri zonka nani nshaba ngo ugire ibigambo byawe byahamuheru tubuganize tuhendere program nyenda kwebaza abaturikize nyenda kwebaza TV West burkanya ahubwo manitereza akanya kuja nteganira n'abanyarwanda nangwa nturane bitekateko byabo no kukira munonga ashonga za development tiriyaha konke kikuru munonga no kugira ngo ihangeri tukariho buhukubwa kunyangara z'abantu tukariho buhukubwa bangamba nyenka konka tsigeje akantu kamwe k'ikizungu twenda kuriho buhuku bw'ebyentasi cyo kureba twineza program za PDM zihezo abantu baberi barrated economically aba bakufibana batinyangaraza mbwe n'umuntu kugira ngo ugende utamagara gawe wabotagayisire twereze nkwezi ne ukagayita hati ureba twakase igi kugira ngo no tutaragayita akwa tubasa kwemarira yes koko abakwefara bakutobgoye koko bakare uba abantu batufacilitatinga 99% no kigamba shihangano running good kuko turujyo tunu gufama miki so mbena nisha abanyarwanda supporting strategy supporting NRM etisi aho tukuba tuyagara rero rije kuchakara no mara aba president wakuja kuchakara turagizire mwaho wabereje kutayaya arkurambure byangabye akanyoba kakereza ari president ihano akanyoba kakereza nangwa no shangana bamuteka tekere no kumuraza barabuye aramware bwenika katubanze tunguri hangeri ubundi kwarija president wo kunyoba kacakara bakareta no kumwarira ashange ibintu bitebekeye ashange twine kitwashye ashange twine kitwashye koinaka kwateka hango na ndebyo kwerinda bya ururembo urwambara twemerire tukahendereje mbashi wareba omubero bikuru webi Christmas kiro cyo kubaza umwaka byona tikabira bamwe mbarira city etene major incident bantu bakacakara bayeshariye ngaba bakundura ebidongo byabe bidongo za fireworks peaceful yes when yenda kwemeza abanyambara ngwimo ogwanyu no gukora sente mukwebisaho ubanda kacakara ogwitika bari ndakora icyateretse okay this is the one of nga hatadire cyabaho no garuka noza ha front why not obukuguburiya why not kaje bikureba ati no bundi hatindo RCC abwa City kandi ko yatrabyatyo koke ate cyabaho cyabaho tikiza mucyaka ate no gukoresha ubwongo Rwanda sumu kintu mukachumuza kare webari wagbanitwe abwa program ya CCM katwahumura twarugaho aha twaza kwakira mze ibitsinsi no ahendere program eji mpaka shaisha tu webare gumaha TV West utarga नहीं